Okay. Hallelujah. Hallelujah. Mbese turanezerewe? Are we all happy? Mbese ntidukwiriye kwishima? Should I be pleased? We should be Kuko happy. Imana yacu ni inyembaraga. Because Hallelujah. God is a powerful, amen. Mwarimu amaze kutwibutsa ibintu bikomeye kandi They have byiza. already reminded us of many things, of powerful things. Intambara turayizi twese. That we all know what a war is, a battle is. Twabonye ububi bwayo. We have seen the evil of Ntacyo wars. twavuga cyiza. There's nothing good about wars. Uretse ko mu bibi Imana ivana mu ikiza Imana ishimwe cyane. Unless God shouldn't pick the good things out of wars. Abisirayeli batewe n'intambara, abayahudi batewe n'intambara. When the Jews were being attacked through wars. Kuko icyo gihe Yehoshafati yayoboraga ubwami bwa Yuda. At that time, Jehoshaphat was the king of Judah. Noneho ngo aterwa n'ubwo bahinda umushyitsi. And then he was afraid and fearing. Aratitira. And he felt in fear. Yumvaga ko abamuwabo babateye bafite intwaro zihambaye. He saw the Moab had more power and weapons. Mugeranye n'iki gihe intambara zibi wacu. More than the war that happened on Aribaza ati ndabigira nte. And then he said to himself, what can I do? What should I Yebuka do? intwaro ikomeye But he afite. remembered his weapon. Ati ndi inshuti y'Imana. And he said, I am God's friend. Imana ni inshuti yanjye. And God's my friend. Hallelujah. Amen. Ari indirimbo bajya baturirimbira ngo there's a song they usually sing. Ngo Imana yangize inshuti yayo. That says that God has made me his friend. Ngo I'm a friend of God. Ngo he called me friend. Hallelujah. Ngo ndi inshuti y'Imana. Ngo Imana inyita inshuti yayo. God calls me his friend. Arataka ahamagara iyo mw'ijuru. And he called to God. Ahamagaye iyo mw'ijuru. He called the one in heaven. Ibintu byahindutse ukundi. And things changed. Umubabaro uhindukamwe umunezero. Because the sorrow changed to joy. Ubwoba buhindukamwe ishema kunesha. Turned into confidence. Noneho niba uri inshuti y'Imana wegereye Imana. If you are God's friend, ntugire ubwoba tuza. so do not be afraid, have hope. Byose ibyo bibwira Imana. Because tell everything to God. Ibisigaye izabyirwanira Imana ishimwe cyane. And everything else will be done by God through God's will. Amen. Noneho rero, that being said, kugira ngo Imana ibe mu ruhande rwawe, for God to be on your side, ugomba kuba uri umwe mu baturage b'Imana. You must be among those who believe in God. Ugomba kuba uri umwe mu baturage b'Imana. You must be among one of those God's people. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. We're going through the word of God. Ryanditse mu Baheburayo ibice 13. In Hebrews 13. Umurongo wa 14. Verse 14. Ndasaba mwarimu wacu ahadusomere. Once again, mwarimu Celestin. We're going to ask Evangelist Celestin to read for us. Ahadusomere. He's going to read it. Abaheburayo 13 umurongo wa 14. Hebrews 13 verse 14. Iyo tugira mikoro zingahe Alex ari kudusomera undi murongo wa kabiri ntitunanize mwarimu. Hagira umuhereza mikoro nawe mwarimu Alex nawe aradusomera Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 20. Murongo wa 14 gusa nturenze. Haravuga ngo amajambo yo guherezako mudusangere kuko oya Abaheburayo 13 14 verse 14. Kuko hano tutahafise igisagara kizokwamaho ariko turondere agakiza. Amen. 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 Naho twebweho iwacu ni mw'ijuru niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo. Komeza n'uwo murongo ukomeze nyine uwuzuze neza. Uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Amen. Kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Hagarikira aho ngaho. Amen. Ndagira ngo mwene data dusomere umurongo wa mbere no kuvuga Abaheburayo 13:14 n'Abafilipi 3:20. Ni umusore arahadusomera neza nta kibazo mu Cyongereza. Amen. Once again, Hebrews 13 verse 14 we shall read.
For here we do not have an everlasting city, but we are looking for the city that is to come. Philippians 3 verse 20. Philippians 3 verse 13. Verse 12, let's go read. 3:20. Oh, 20, thank you. Yeah. Okay, let's read. But once again, Philippians 3 verse 20. But our citizen is in heaven, and we eagerly wait a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. N'amagambo makeya. These are very few words. Ariko avuze ibintu byinshi. But few words that speak more words. Twese turi hano. Because all of us are here. Ntabwo twavukiye hano. They were not born here. Kandi ntiduhuje igihugu. And we don't have the same city of birth. Buri wese uri hano afite uko yaje hano. Each person have their own ways how they arrive in the country. Ntabwo hano ariho twavukiye. So here is not our birth country or our birth land. Aho twibwiraga ko twavukiye, where we thought we were born from, ubu ntabwo turiyo. But now we are no longer there. Kandi dusa naho tugiyeyo, and we look, when we go there to see our birth lands, batubona ko turi abanyamahanga. They see us as foreigners, bavuga ngo bariya ni abanyamerika. They say, they are Americans. Noneho and then bigaragara yuko it shows twari tuhari, that we were there, turahava, and we left it, tuza hano, and we came here. Kandi impamvu yatumye tuhava, the reason why we left it, na hano yongeye kuhaba, the reason why we are here twahava now, tukajya handi. we can move from here, go to the other place. Bigenda. That's how it is. Naho handi byagenda gutyo, naho tukahava dubishobotse tukajya handi. Go to different location. Noneho ibi byatumye umwanditsi w'Abaheburayo avuga ngo kuko hano tudafite umudugudu uhoraho, that because we don't have an enduring city, ahubwo dushaka uzaza. We are looking for a city that is to come. Reka twibuke let's remember ku mukuru wo kwizera. Let's remember on the authority of believer. Intwari yo kwizera Bibiliya igitubwira. That the power of believing, the Bible says. Uwo ni umukurambere Aburahamu. That was Abraham. Yari mu gihugu yavukiyemo. Abraham was in the city of his birth. Noneho Imana iramuhamagara. God called him. Iramubwira. And God told him. Ibyo tubibona mu gitabo cy'itangira igice cya 12. Umurongo wa mbere gukomeza. Verse 1 until. Iramubwira ngo Abrahamu, and God says, Abraham, va mu gihugu cyawe, leave your home city, uzugende, and then go, uje mu kindi nzakwereka, go to another city, I will show you, nzaguha umugisha, I will bless you, nzahabaha umugisha, I will bless your descendants, kandi uza kuvuma nzamuvuma, and those who curse shall curse them. Uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha. Blessing upon you, I'll bless them too. Mbese Imana imusezeranya ibyiza byinshi. And God promised him good things, many goods. Aburahamu, so Abraham, ijambo ry'Imana riratubwira ngo, the word of God says, ntabwo yiriwe agisha Imana impaka. That God didn't complain. Abraham didn't question God. Yizeye ko iby'Imana ivuze ibisoza. In what God said. Hallelujah. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo iby'Imana ivuga irabisoza. God will do it. Tell a friend that what God says, He will do it. Uko nuko iyo Mana imeze. That's what God is. Ntabwo yahindutse. That God never changed. Abari muri icyo gihe cya Aburahamu, those in Abraham's time, ubazanye muri icyo gihe cya none, if they come in modern wabona bari bameze nkatwe. You will sit there like us. Bari bafite intege nkeya nkatwe. Very weak like us. Bari abantu badakomeye nkatwe ku buryo bw'umubiri. Who are not strong physically like us. Ariko bishingikirije ku by'Imana ivuga. But they are confident in what God said. Barayizera, barayikurikirana. And they follow God. Kandi barayiringira. And they barayiringira. Uko niko Aburahamu, that's how Abraham, nubwo yaba atarakomeye mu buryo bw'umubiri ngo ubone ni umuntu munini ukomeye ufite imbaraga, although physically he might have been weak, ariko muri we hari igikomeye kirimo. Yari yizeye iyo mu ijuru yamuhamagaye, abona ko imurutira byose,
will make him overcome everything. noneho bituma ayiringira, He made it to believe in God. imubwiye ngo yimuke, So if God said move, arimuka. he will move. ariko noneho si ibyo gusa, But then again, it's not just that. yabikoze mu He kwizera. did it in faith and belief. Amen. noneho mu gitabo cy'abaheburayo In the book of Hebrews, ku gice cya 11 Hebrews chapter 11, ku murongo uhere ku murongo wa 9 kugeza wa 10, verse 9 and 10, hari icyo Bibiri itubwira. the Bible says Iratubwira ngo kwizera says- niko kwatumye Aburahamu that his faith made Abraham aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe, ngo kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro, uwo Imana yubatse ikawurema. Haleluya. Amen. Kwizera That to believe niko kwayoboye abatubanjirije. that by faith led those who came before us. Uko kwizera natwe niko By kugomba faith, the same kutuyobora. way they should lead us. Tugomba kuyoborwa no kwizera. We should be led and believe. Tujya tubiririmba kenshi no mu ndirimbo zacu. Even in song we sing many times. Mu ndirimbo imwe iravuga ngo nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. The ones who believe will see the kingdom in heaven. Ngo kandi iyo ni inkuru nziza ngo nta bizatugerageza. And that is a good story to hear. Noneho hano mu isi ntidufite umudugudu uhoraho. In the world, we don't have a permanent city. Duhora turi abagenzi. But we are strangers. Aho turi ntabwo ari iwacu. Where we are is not Naho home. twavuye ntihari And where we ahacu. left was not our home. Kandi n'ubu And turacyari even now, we're still abagenzi. travelers. Ikintu gishobora gukubita tugakomeza tukagenda. We can be attacked and move. Noneho tumenye ngo And just ntabwo know ari that iwacu hano mu isi. Here on earth is not home. Nicyo gituma And that is Pawulo why yarabibonye. Paul seen it and saw it. Aravuga ngo And Paul said ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. our home is Haleluya. Hallelujah, amen. Iwacu ni mu That our home is ijuru. heaven. Niho umukiza our Savior azava. come down. Uzahindura imibiri And he will change our yacu. bodies. Akayishushanya And n'ubwiza bwe. Haleluya. make him new in his image. Ntabwo Amen. hano mu isi ari Because on iwacu. earth is not home. Noneho So, abantu b'Imana Imana yagiye ikoresha bagenda So God- batubwira ibyiza byaho so God sent kandi people barushaho to come and tell us, to kuduhugura. show us, and to advise us and warn us. Petero muri Petero wa mbere igice cya 2 Our first Peter chapter 2, umurongo wa 11, verse 11. muri Petero wa mbere Our first igice Peter cya 2 umurongo wa 11, chapter 2, verse 11. ndagira ngo uhageze hadusomera mwarimu Celestin cyangwa Alex. Petero wa mbere urwandiko rwa mbere Once again, rwanditswe na Petero first Peter, igice cya 2 umurongo wa 11. first Peter chapter 2, verse 11. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Amen. Bakundwa, My friends, niko Petero avuga. that's what Peter said. Ndabahugura I urge you ubwo muri abasuhuke n'abimukira, that you are foreigners and you've been exiled, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. that are stay from the desire of the body that can Uyu Petero avuga azi ibyo that's Peter speaking. Peter knew and understood what he was saying, ni wa mugabo wabanye na Yesu, because he was a man who lived with God. Christ. yabonye ubwiza bwa He seen Yesu, God, the presence of Christ, abona n'igitinyiro cya and he seen Yesu, the fear of abona no Jesus Christ, kuzura kwa and he seen the Yesu, fulfillment of Jesus Christ. azana n'ubwibone imbere ya And he Yesu, desire abona n'uburyo Yesu and he amucishe seen how Jesus bugufi, Christ made him humble. kandi abona ko uwo Yesu atagira icyo He saw ahishwa. Jesus Christ not. Haleluya. Amen.
muramwibuka Yesu ari kuganira avuga ngo uyu munsi ngo iri joro ngo ibyanjye biri buze kubahemuza mwese ngo biri bubahemuze mwese ibyanjye biri bubabere ikigusha niba nahindura imvugo gutyo ariko Petero n'ubwibone bwa kimuntu ntazi ibanga ry'Imana ntazi ibihishwe by'Imana aratangira ati nyagasani nubwo aba bose bakuvaho nubwo aba bose baguhunga jewe ntibibaho singuhunga singureka nubwo byaba ngombwa ko tunapfana Yesu aramuhindukira amureba Petero wowe Petero wowe ati inkoko itarabika uraba umaze kunyihakana kabiri uraba umaze kunyihakana gatatu Petero ubwo n'umwe muri bakuru amaze no kwivuga n'abandi bari bakurikiye bagenda nabo babivuga ndetse urumva bagerageza bagaragaza ukuntu bamukunda ariko ngo akagabo gahimba kandi kataraza natwe niko tujya tubiririmba ngo sinzasubira inyuma ni habi cyane sinzasubira inyuma koko umutima ubukunze umubiri hari igihe uduhemuza wamara kubona ibikomeye bije mbuze uko mbigenza mbuze uko mbigenza noneho uko icyakora Petero yabaye intwari noneho bafata Yesu baramujyana yarazi ko ari ibintu byoroshye wenda birashoboka ko bari banashingiye ku kubona ukuntu Yesu yari Imana aravuga bakamureba ati ninde wamuhangara uyu mugabo tuzi ibitangaza ariko ntabwo bari bazi ibanga ryo gucungurwa byamuzanye mu isi baramujyana Yesu ageze ahantu hamwe birebera uko bamwambitse ikamba ry'amahwa uko bamukubise uko bamugenje kose bamujyana ahantu habi ati uyu mugabo nawe n'umwe muri ba bandi bari kumwe nawe wavugaga bya bindi wari utaramenya ibyo ari byo Petero ubwoba buva ku birenge bugera mu mutwe umugabo nibwo yatangiye guhakana reka ne kubitinda navugaga ko iyo avuga yiyiziye igitinyiro cya Yesu igitinyiro cy'Imana noneho Petero aravuga ngo Peter said, bakundwa, that my brother, my friends, ubwo muri abasuhuke n'abimukira, that you are foreigners and travelers, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwose bwinshi rirwanya ubugingo. Abstain from a sinful desire that fights against the soul. Turi abasuhuke hano mu isi. Because we are foreigners, we are kandi travelers. turi mu rugendo tugana iwacu. And we are traveling going home. Ariko hari requirement, mbese ibyo tubazwa kuzuza kugira ngo tuzajye mu gihugu cy'iwacu. Mu bundi buryo dufite citizen, ubwenegihugu bw'ijuru. Ariko ubwo ubwenegihugu bw'ijuru ntabwo ari ugusimbuka kwa kundi. Ubushize nababwiye uko tukiri abanyeshuri mu mashuri abanza twigaga mu mashuri y'abakatolike, bajyaga baturirimba indirimbo ngo twaremewe kuzajya mu ijuru niho tuzabigera. Buri wese akumva azajya mu ijuru, ariko hatazi hari icyo Imana imusaba se. Twaremewe kuzajya mu ijuru, hari icyo Imana idusaba rero. But the thing is, there are requirements God needs us to fulfill.
Pawulo arabivuga. And then Paul said, Mu Bakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 24 kugeza wa 27 ntawe nsabye ko hasoma. Abakorinto ba mbere 1 Corinthians igice cya 9 umurongo wa 24 kugeza wa 27 Paulo aravuga ngo, Paul said, ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ari kugororerwa akaba umwe. But only one can win. Ndagusaba uze kuhasoma nyuma. Amen. Reka noneho haravuga uhereye ku murongo wa 24 ngo, ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ari kugororerwa akaba umwe, namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utazahonja, nkubita ibipfunsi ariko si nk'uhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Imana idufashe. Amen. Urumva ubukarihe bw'Imana? Urumva ubukarihe, ubuseriye bw'Imana? You see the anger of God, the God is the motivation. Paulo arabuvuga. Paul said, burya ushobora kubwiriza abandi, that you might teach burya others, ushobora kubwiriza abandi you might tell others, bakemerwa ariko jyewe and sinemerwe. I'll be denied. Ngiki giteye ubwoba cy'Imana. This is a something from God. Ariyo mpamvu abatubanjirije That's what those came before us. iyo bayivugaga When they spoke about God, barayivugaga, barangiza bakiherera hirya nabo bakihana, and they repent. kandi ijambo ry'Imana bavuze bagatekereza ngo jyeweho se nanjye rimbwiye iki. Imana idufashe. Why does it tell me? Nicyo gituma njya mvuga nti, that's what I always say. Abashumba dusa n'abantu bari guhereza muri banquet. We're like those who are giving something. Duserve abantu, ariko natwe tugomba kuryaho. Imana idufashe. Haleluya. Amen. Ijambo rirababwira, the word of God tells you and it tells me too. Noneho then Paulo yagereranije Paul compared ibyo kujya muri kiriya gihugu cyacu. Paul compared going to heaven nguko abantu birukanga, people are running, are racing, mu mikino, that they're racing in competitions. Mu mikino abantu barushanwa, in competition, when they are racing, they are running. Haza umubare w'ibirundo by'abantu benshi biruka. That many come in the race. Bakiruka ari benshi, and they run in multitude. Kandi ibihembo bigomba gutangwa. And only reward must be given, a prize must be given. Ntabwo ari benshi babihabwa, but not many receive the prize. Only those who fulfilled the requirements can see the prize. Ndagira ngo mumbabarire nihuse ariko sinagusabye ngo usome. Hari abatari kumva uru rurimi tuvuga, reka tubasomere wa muntu. Let's read once again 1 Corinthians chapter. Abakorinto ba mbere 9:24 kugeza 27 bisome mu Cyongereza. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27 shall read. Do you not know that in a race all runners run, but only one get the prize? Run in such a way to get the prize. Everyone who competes in the game goes to strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it a slave to that after I have preached to others. I myself will not be disqualified for that prize. Amen. Imana idufashe. May God help us out. Amen. Iri jambo yaribwiraga b'icyo gihe Paulo. Paul was telling people at that time period. Noneho iri jambo riracyafite but the word kuri of God still kwaryo. has
no mu gihe cyacu And even in our time, it should still hold value. turaribwirwa. And we have been told the same message. Pawulo araritubwira ari hano none yaba ari kubitubwira ariko none inyandiko zirahari. If Paul was she who says so by God, his books are saying in his behalf. And he said, do you not know that those who are racing, muri stade, that they are racing? Paulo So Paul wanditse amagambo muri Ikorinto, that Paul wrote the book of Corinthians, the letter of Corinthians. Igihugu cyategekaga isi cyo gihe Corinthians was a city that command the word. cyari cyarahinduye Because umuco w'abantu. he had changed the culture and belief of people. Navuga ko twavuga civilisation cyangwa se twavuga umuco wacyo wari warakwiriye mu isi yose ni igihugu cy'Abagiriki. I can say that their cultures was the Greek cultures had already spread around the whole world. Icyo gihugu cy'Abagiriki, the country of Greeks, n'ururimi rw'Ikigiriki rwari rwarakwiriye hose nk'uko tuvuga even the Igifaransa country of Greek n'Icyongereza, was spread around the same way English is like a main language byanatumye na word. Bibiliya mu igice cy'isezerano rishya cyanditswe mu Kigiriki. Because the New Testament was written in Greek. Noneho mu Bagiriki So among the Greeks, bari bamenyereye kugira irushanwa, they had a marathon. kwirukanka, But they had a marathon. hakabaho abiruka, And those who run, hakaba n'abakubita amakofe. and those who fight through Mbese boxing. iyo mikino y'Abagiriki yakwiriye ni nayo yanatugezeho natwe none. We could call it Olympics at that time because there were many races. Iyi mikino iriho mu isi yose All this racing competition is nowadays. yatangiriye mu murwa wa Atene, akarere It k'Ubugiriki. started during the Greek Niho Greek time. bajyaga bakina rwose. Because they will compete. Paulo yitegereza uko abantu bakinaga, And Paul looked how they nibwo were avuga ngo racing. ntimuzi ko And he said- abiruka biruka And you know ari the benshi, racing many, ariko hakagororerwa umwe. but only one get the prize. N'abakubita ibipfunsi And those who are boxing, barakubitana they're ibipfunsi, boxing, ariko siko bose but not bunguka. all of them can win. Utsinda abumwe. Only one can win. Ati nuko And namwe he said, even you murebere kuri ibyo ngibyo. that look to them. Noneho Paulo aravuga And Paul said, ngo niyo mpamvu iyo that is why nkubita that when I'm beating, nakubita when I'm nk'uhusha, boxing, I'm not boxing, niyo I'm losing. yiruka When I'm running, ariruka I'm ntareba not inyuma, running and kubera I'm yuko back because I know. ashaka gutanguranwaho Because Imana he knows ishaka ko ashyika he Imana must get to idufashe. what God wants to get to. Kandi nacyo And cyatumaga that's why I made him iyo that. yabwirizaga abandi When he tell others, yageragaho nawe he akisuzuma will look on himself kugira ngo batazemerwa So ariko we that- ntiyemerwe. Imana so that they idufashe. don't win and he lose. Haleluya. Amen. Biteye ubwoba. That is sad. Noneho And then, ahandi Petero ndetse aranavuga and then Peter said, ngo ubwiyo mwambaza muyita so that when you call him ari Father, izacira abantu bose urubanza, and that is why he will judge ngo everybody. nuko mutegereza igihe cyanyu cy'ubusuke muhinda umushyitsi. That look on each time they'll be terrified. Ibyo yashaka kuvuga iki? Mutinye Why is mumenye ko itarobanura ku butoni And it's- kandi idaca urwa kibera. Imana idufashe. And he says that fear not, because God does not pick and choose, because God judges with fairness. Noneho Pawulo arongera atanga inama And then Peter once again came back and advised. mu Bakorino ba mbere 1 Corinthians igice cya 7 umurongo wa 29. 7 verse 29. Ntabwo turahasoma kubera We're not going to read it igihe cyacu kiri because kwihuta, of our time. ariko aravuga But he said, ngo ariko bene data, but said, my brothers, ibi ni byo mvuga ngo igihe kigabanutse. Muri Bibiliya igihe y'Ikirundi ho bavuga ngo igihe ni gito kibaye gito, mu bundi buryo kirarangiye. Uhereye none abafite abagore bamere nk'abatabafite, kandi n'abarira bamere nk'abatarira, n'abishima bamere nk'abatishima, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenza urugero, ngo kuko ishusho y'isi ishira. Imana idufashe. Amen. Ishusho y'isi irashira. The form of the world is passing away.
turabireba or is kenshi fading. We see it many times. tukabona n'inzozi We see it in dreams. tugatangara gusa ibyo And tubona we are shocked at what we see. ariko isi irashirana But the n'irari word ryayo. is fighting, is Imana fighting away. idufashe. May God help us out. turabireba That we can see it. isi yose That the whole irakangaranye world is in shock. abantu bose That bafite the people ubwoba are in fear. ubwoba bw'intambara The fear of wars. ubwoba bw'amafaranga y'abagiye guta agaciro The fear of money losing value. ubwoba bw'ibiciro bigiye The kuzamuka fear of the ubwoba bw'ibihinduka ku masoko buri fear of what kanya the change of the store all the ubwoba time. bw'ibyaha byiyongera Fear of the sin that are to come. ubwoba bwo kubona itegeko to imana see- yashyizeho riri guhinduka mu To see kanya God gatoya trying to change in a short moment. abantu batagitinya iby'imana people yabonye nk'ikizira yategetse ko ari That people ikizira that fear God has said to come, which are coming. kandi ikavuga ko abantu babyirinda And they said that people are not protecting themselves abantu from it. barafite ubwoba The people are afraid. kubera iki Why? isi iri gushyirana Because n'ibyayo the imana world is idufashe fading away. noneho twebwe icyo twagombye gukora What we should do or need to do ni ukuba maso tukarinda agakiza is kacu to be aware and protect our salvation. kuko twebweho iwacu Because we hano mu are isi home. turi abagenzi We are travelers. We are ahari imana travelers. yakuzaniye hano gutanga ubuhamya bwawe God brought you here to give your testimony. ahari imana yakuzaniye hano God brought you ngo abandi here barebe urugero So rw'umuntu others can see mwiza you as an example wakijijwe and be saved. ba maso kuko So isi be irashyirana aware that the n'ibyayo world is fading away. imana idufashe May God help us out, amen. noneho So then, pawulo ati Paul then, twebweho iwacu ni mu ijuru that our home is heaven. niho dutegereje ko umukiza Now we're wacu waiting for azava our Savior to come. uzahindura He who will change, imibiri yacu yo who gucishwa will change our bugufi physical body akayishushanya n'ubwiza and bwe become imana new in His idufashe own image, amen. noneho arongera And then aratubwira he told us, naho he told us simpavuga again. ariko I'm not going to wenda say mbaho it, umukoro but you muhishakire can read it. ariko mbabwire ko ari mu bakorosayi igice cya gatatu imirongo yo nyibahishe aravuga ngo he said, nuko rero niba mwarazuranywe na kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho kristo ari yicaye iburyo bw'imana mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na kristo mu mana kandi ubwo kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza haleluya amen. haleluya haleluya ubwo azerekanwa tuzamureba natwe turi mu bwiza tuzamureba tunezerwe tunyurwe imana And be idufashe content, may God help us out, amen. ninde wizeye ibyo Who believe in imana that? yabihamishije umwana wayo w'ikinege Because God yaduhaye sent His only Son wapfuye ku musaraba who died on the arabahanga cross. Amen. ahandi In others, niho mu giswahili ho bararirimba ngo ire ni mwisho wa upendo And ngo ni iherezo ry'urukundo the nukuvuga ngo last ending of nta love. kindi imana yari ishigaje yarivuze ngo dore rwose nta kindi mbahishe rwose That's dore it. iherezo ry'urukundo rwanjye That's it. uru This is ni my rwo love. rukundo This is my mberetse love that rwanyuma showed you. ruhebuje This is my love that I showed izana you. umwana wawe w'ikinege That God gave His only Son. havuga ngo And then He ngo said kuko imana yakunze abari mu isi that for cyane God loved the world, byatumye people, itanga umwana wawe He gave His w'ikinege only Son, kugira ngo umwizera wese so those who atarimbuka believe in Him ahubwo cannot ahabwa die, ubugingo but buhoraho rather receive imana an idufashe everlasting life. May God help us Hallelujah. out. Amen. ndagira ngo noneho twibaze I want us to ask ourselves, mbese uzi ko uri umushyitsi that did you n'umwimukira know you are a traveler? Were you aware that you are a traveler? tujya tugenda tugaherekeza abitabye imana That bavuye muri iyi si many times we go to those who have been getting buried. twagerayo tukitegereza ibiri When we go to the gutambuka graveyard, we look to what's happening. ukahava wibwira ko ni nkaho bitakureba And then you wowe leave thinking that you will not die.
tugakomeza and we continue. ishyaka ryo kugenda duhiga We ibyo hano mu isi We tubyiruka mu continue nyuma compassion, the compassion to look such kugeza igihe things ejo nawe of the word. uzatungurwa But you're not aware that one day you'll abandi be buried, bakaguherekeza ko and others will come and bury you. kandi wenda bakaguherekeza bavuga ngo And they're buried saying twamubonaga ari muto ntabwo twibwiraga that ko she was byamumerera very bityo. young, we're not aware she would die ni here. mutoya rwose That he or she's still kubagiye. young, they died too early. cyangwa se ni Or umusaza ariko yari maybe agikomeye is an elder, but he or she was kuki still agiye strong. rwose amarira They're past. nicyo bashobora kuguherekeresha The only thing they can nta give you is the tears. ariko But ijambo ry'Imana rikutubwira the none word of God tells us that wirinde ejo utazaba that be wakererewe careful tomorrow, so that tomorrow wirinde won't ejo be too late. utazaba Be careful wakererewe tomorrow. Be careful so that tomorrow itegure is not too hakiri late. kare The purpose of now, when it's katisha still, when it's itike still hakiri time. kare The ube purpose of now, witeguye when you igihe still icyo ari cyo can. cyose kujya mu gihugu cyawe Amen. twatse amapasiporo twese ufite ubwenegihugu hano The whole have waka passports, pasiporo uvuga citizenships. uti ningira urugendo nzabe niteguye Because when you travel, none send my se ko passport to tubigira travel. mu isi mu ijuru ho bimeze bite But why do we do it here in heaven? How would tegura it be? itike yawe So prepare tickets. itike yawe ni ugufata Your umutima ticket wawe ukawuha umwami is yesu give your heart to God. wibagirwe ibindi And byose Forget everything else. bikurangaza That distraction, that umenye distract ko you. ubu ni igihe cyo And know kurwanira that ijuru it is your time to go to heaven. umenye ko iwacu si hano mu And isi know that our home, iwacu ni mu ijuru imana our home is idufashe heaven, heaven only. niba hari ushaka ko tumusabira If you need prayers, kugira ngo imana so that God, itunganye umutima we so God can prep your wiza heart. nk'urwana cyangwa ushaka kunezeza umuntu runaka ngwino nk'ushaka gukiza ubugingo That if you need bwawe prayer to save your heart, maze you uze need prayers, tugusengere the come umwami forward, you can pray yesu for you. And and ariteguye Jesus Christ kukubabarira is ready to ni forgive you, umunyembabazi show you, because He's ngo ni merciful. umunyembabazi He's zitaragira He's merciful. indirimbo tujya turirimba ngo uri We sing a song that umunyembabazi you are ngo a merciful zitarangira God, yesu the everlasting mercy. yesu ni umunyembabazi Because Christ is zitarangira merciful. haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. mbese nawe ntiwatera intambwe ku Then mwami we yesu take a ashaka step kuguha forward. umugisha we The cross will give you imbaraga blessings. z'umwuka wera nizo zazakugeza aho ngaho Amen. kandi umwami yesu yasezeranije abamusaba umwuka wera ko azamubaha abantu bose bazanye imitima imenetse imbere y'imana ngo yesu yarasezeranye ngo ntabwo azabaheza na gatoya imana idufashe reka mpereze umushumba dufashe kuyobora gahunda reka dusenge imana dusengera abantu baciye bugufi imbere y'imana kugira ngo imana ishitse icyo imitima yabo yifuza Amen. wewe uciye bugufi wizere ariko kandi iyo abatwari tuzi igihe aho kigeze dukoranye nk'uku ni igihe cya buri muntu wese kumva ko akwiye kwezwa Yesaya 24:19 yaravuze ngo isi irahunzenze isi irasadaguritse isi iradandabagiranye imeze nk'imborerwa ntegiri yiva niyija